Amafaranga ndayabona ntaca ariko n'ubundi ndapfa kuyabona ntaribi kaneye ko wenda na telefone yose ubu ngubu ndagura wenda abiri wumva akazi kiho gake Mr. Boss. Mr. Mwana musaza. Ugucuruza telefone se? Ndikubona ufite na pushe. Ngo rwose. Zigiye wagira ntiyo kuyanje se. Shiraho urebe. Mara ako ubu shiraho urikumbira n'amafaranga kuko igihe cyagiye. Pushete hoya ahubwo nje nshaka kukugurisha phone ariyo. Phone? Nese yigurisha yo ndagushira yo pushe. Zona nyi Ese ngana iyi telefone nanga ni magana ngahe? Magana? Telefone uri kureba ari pop mwa? Ko si telefone itera amagi byonyine. Iyi telefone itera amagira. Ndumbi 900 byonyine. Ni igihumbi mbwira mobile money yawe nyikwa. Oya mbwira mobile money yawe ubundi si telefone. Kare munanga tatu kare munanga. Hageze nushaka wigende. Urambeshe ni umuntu mwiza nta nubwo mpfaka kubesha ndi umuntu mwiza. Ndi umuntu mwiza do. Mwizere? Kwasi byenda ndi umuntu mwiza ngenda. Ariko boss ndakurangira n'abandi. Hari binyine kambe ncishe. Zabera. Ngaka nguze. Ngaka nguze. Karibu musaza. Umeze ute? Sawa ntari rwose uri kubona bimeze. Ikona ufite telefone twiza rwose nta kibazo. Ngamo rwose. Ushaka sakagira kakubere uri ni muntu mwiza kakubereye ngaka. Ubusaka akani kubonye kambereyera. Yavuga amafaranga urampa rwose. Se ubuse ndaguha magana 3. Magana 3? Magana 3? Ko se urasigirana nimero yawe hari umuntu yazanagira. Yazagira tese. Magana 3. Ndaguha magana 3 kandi nta nimero ndagusigira. Iyo telefone nkubwishije kuri nta nubwo ihamagara apfa kumaseye nkisa. Ntabwo ihamagara. Ntabwo ihamagara ikintu kidahamagara. Uzayikoresha handi nese senyisa weho senyisa. Nta kibazo kanyagwe nzazanda nayicapa na wera bazayibona. Bazabona ko ari keza. Oya genda warangije nese genda. Wewe. Salama vie. Mr. Mwana musaza. Sawa musaza ni telefone. Telefone hano ndi kuzicuruza ni make yake. Ngo 12 gusa ukahitamo ukigendera. Nirebera amasanze. Bana waryo ariko. Ubu ngeje ndana kugura kumurishije. Ajya ngo nangahe? Iyo ngiyo 12 n'ijana n'igimisoro. Arimora. Mwana wanjye. Telefone ni makeya rwose. Ese 70 ni make. Ariko ndakagura mu. Iyo ni 60 bayitamo. Aka kajama nako ni 6 na kugushira. Iyi mwana 70 mwana. Oya. Simagana ringo nawe yajyamana. Simagana ringo akose mugira amafaranga. So urabana ndi umuhinzi mvuye muraza mufite amafaranga. Aho urakira amafaranga urebe n'ugiye muraza mufite amafaranga. Si wowe icyambere nukumvikana. Magana ringo nyine. Magana umuti. Apfa kumva cyabiri ntaribi. Cyabiri nawe mbonye nta mafaranga ufite. Nawe uzikire. Ni 5 yagenda mwa. Yose ni ubuzima nyine. Oya mwana. Abona Ako mwana. Amafaranga uri kumana make manzi uri n'igisambo. Umva swaza ugiye kubwira neza wawe. Manzi uri n'igisambo. Manzi uri n'igisambo. Bona amaselfie. Fakuya kigarama. Je najya no murgo ngavugira mu mazuru gahita uyaza. Ujya nabanyambura. Ntabwo banyambura. Nubwo nakwambura umuntu mwiza. Wewe upfa kuyama rwose. Upfa kuyama na nyoko ndamuzi namwishira mpfa. Upfa kuyama. Upfa kuyama. Kuyama. Twavuganye se mani ko ndagusigara mu magana 4 nyine.
nako na 50. Wowe uzana amafaranga ye. Kandi n'umuntu mwizereka. Subiza. Abakurambere bagukurikirana rwose. Sawa Telefone nguhaye. Telefone nguhaye weho. Yirukana n'abazimu weho. Sawa. Nta n'umwizimu uzagira weho. Cyana cyane ibyo telefone ariko burangira ufashe. Nta hantu cyaba kibishera. Reka nanure ngikurikirane kabisa. Yewe. We musaza, ngize n'amahirwe ndakubonye. Amusamba mbone ntiza kabati amagara yaje imbere banyibye fone yigiye biri musaza. None se tujyamo uramaho gira vuba kuva bakwibye gira vuba data gira vuba ntiza. Kamanze nsevinge mu mafoto yanjye. Ajya amafoto uyu mafoto si hari nibaguhamba ubundi bazabura ifoto. Oyeho ntiza ndashamo hamagare irimo kanye kuremo tanye nanjye usigaye nta kintu kimwe hamagara vuba. Oni subi musaza kumva ari kumwe ni subi ngo ni subi cyane bya bindi bavugaga ngo ni nimero kompo 0 parachichi matera kumva narifashe mu dirasho umva nawe Musi mereza bati yanjye nongere nifotorere batiri yawe oya mwana akuru telefone yanjye asigaye mu busa asingana batiri yawe nese ntije utabishaka nyine nari ngusijije ngo wamaga nese uri kundeba ugasanga ifone nayizanye nta batiri irimo. Oya telefone nayizanye nta batiri irimo kimwana ariko aho ukareka mukurikire umva uzana nagwanyeho iyi telefone yanjye urabona ndayisigarana nta batiri irimo wanye siyo iyo telefone si yirukana basiba none telefone ma batiri yanjye kusuza muze mucisha make bahari ma batiri yanjye muje mucisha make nosi hari yunsubije batiri none si njengira telefone itarimo batiri umuntu nkaje mwa oya uzanye ibintu byagasuzuguro rero aya bana muzamo ako si ibintu nk'ibi ngibi ngaho aya jigere je noneho umva se nahantu nagwanye urambona ndamufata kanze nkwere yababa we ndayikiriye neza ndagufashe ntabwo ncika we ntabwo ncika ndagufashe nyine boss nyine telefone yanjye urayijanye ayo umuntu azaracuruza mwewe muze mwiwe uyijanye gute nyine boss mbabarira nyine nari kugutira nyine mbabariye ngo wari ukuntira iki none se kurukunya inkweto zanjye wari ukuntira iki ni yaso dana telefone yanjye urahaze ntabwo mazi ariko wambabarira mubabarire se mubabarire ajane ariko mbabarira ijane se si yanje